Oh no. And Nasubio. You can't kill us. We pests deserve to roam freely in every home. Dabby. Not in my house, crowd. So what are you using against us? Because it doesn't kill us. Damn it, will only make us stronger. I bought Green World Extra Killer Insecticide. Green World Extra Killer. Green World Extra Killer Insecticide kills all insects. It's available in all retail and wholesale shops nationwide. For more information, kindly contact Green World on 0244 476 372 or 0558 072 188. Green World Extra Killer. See the difference. Okay, Madam Asibebre Bushia for my bad life, or boy Salinko near. Me a semen casabet, man casanswa, emwa ye cry. Ye never see a can be concerning funny face. Issue na aba out no. First of all, empanyin se obanya oba ejan na guna so asto your oba. Obanya oba no. In the benefit one way or the other no. Nyadia ye best support to say Ghana police abo no. Oma yadie. Oma nyadie. Nemo o funny face. Niema koso no onso no. Wa nyadie na unyadie kra. Say me Salinko di onim me. I have been I have always been side by you when any problems comes around you. But there's the time I was here me to advice in Ibi Mount. So if it's a social media and Kwana Abewa on some trend na yena ye ben won't ye advice from outside basa emwa on say who nam for who mpanyimfo atitru ben ho enti say wo ya ade bia was a time bia wo dwene ko mo so say ade a me ye no sa mpanyimfo yi ne sa namfofuo yi a omo wan monyam a omo de time achi ha wo mo ubusa ho ansa na wakoyo ewi ase no empanyin so hu aboa no no nko ana ma ye nto ne bo bi ba obekom no ofri doduo mu so you funny face say on pese e beto bo de a ade na akoyo obi ama na to bo no dwene doduo na awufri mu na ansa na wakoya me ato bo na doduo na ya ba be di wachi ni akontokwa na de ayedai ama ne ko ba se wa attitude bi anya fa sebe emwa yen na aboa afoforo na aboa omo a pese omo sua yen funny me catch your plane say stop those videos Salinko ne no ka say obra panyini wo adwumanim ena me ne wo kasa bi say me no kasa wa no wa mafro wa me nya ba me free say ha de me nya video na to Instagram a obi abehwe bi wo funny face on sabeka because through you I am Salinko more than how I used to be. So me bo within a car sem Sabe over to me TV3 and your friends music. Name koto Papa Sly and Mr. Bolare no muso mi mu and I oba ya near fruit stage and son about fruit stage you were doing your comedy down. But me ba mu a wo de me flow e wo UTV a men so father de me kan ho a won so di me di wachi ekọ ba bia me hu nsa ni munyam ne so enti se na wo ya de ni kwa se yetena sidin se yenka me meti case no for say police for abo say same ko video na enra na matwa pa be me beti o case no funny face o case nyede o case enyede na o de yemfa nso o case nyede obia no yasifie bia mensem wom efie bia akwala aboni wom wo de oye ye fie akwala aboni wakwa me abo wo ba ye no nka wunuanom
ene wo papa no no maame no ye be ye ne be di wachi ya kwa ka chom se ye banya kura wuni kwa se wo bu ne saa mayen anope me friend Zion Felix anam bu afu pa se e wo sa artist bia ka bi se police for na abo saa no ye jawo nko ase omommo wa na che se yaye boni aye ubusa Zion Felix obeka but funny face me tie wa asem na enye wa asem no enye kura and you don't have to come back yaboa mayen kokon ntokwa mawo. You don't have to sit in your house na ubefa phone abedi di o matem. Yesi nipa ba ko ne kodi ifo ana ye fro obi afo. Se ukodi ifo nso a ana ye fro obi afo. Enti se wo wakọ na se obibia asia hu se wo mpanyimfo ta wachi akukudam a even Ghana police no kra wudu o matem ye wo mpanyimfo bi o mo pe wasem o mo ma imitate you. Enti se wo kodi di atem in general mienu miensa nan na ekobo wo no ukọ na kodi di atem in general de obeka bi ama wo wen wade na wo ye na enye be ye nkase wo munye dan omummo mini afa ba bi aka se ne free na co straight wade na wo ye na enye ye tie background of brutality ya enye be ye nso ye nkase ye ba na ye nua na enye enti wo mommo dabi ene me Salinko de me kra nka me ntwe magana police agese nko mo we me sa na metie me to hu me sa no nyame adom me mo ka ne sei abrafo ekra wo brafo kra ne da me mu so de wo ka 1,000 nyanu bi nie se ye ka 1,000 fo a ye mumu bi se ne ye 1,000 fo ye mumu bi say no ye 1,000 for because both physical and spiritually no me Salinko unto me mebusuafo nyina bedi ho adanse e ni agina ka we ya chi anat agina opa agina we transformer nenim mame na me record we what you say onya 1,000 so if you are not 1,000 ye kura na ye wo kra na eda ye mu no so 1,000 yes akran yes sanso bu nipa ebu ade bu nipa ebu service providers no yebu omu nyina enti funny me catch your plane onya ye so me na betra internet so aka no eno no moa hunu mpanyimfo a ono omu wo ho hunu namfofo a ono omu wo ho no mo ma wunyanyansasem funny face you have to do you have to be wise. Be wise. Sikana wanya na wutimi to ade 8 million ya ade no. Gine wachina wo. Me da bia me tifia. Enam se me no ne boso e wo sa system ni ntino. Me gina me dwuni bi ma wo. Me sa asem hia me a me frɛ omo a me free se omo ye ni petitru a omo bobra. No me busa mpacho wo se mi se na esi menya den mafa so mpacho papa me yire na no me yire yese wono nso se me yire yese ebio me se ane sa na te ne me ha me yire sa ne ye system no na de na Vanessa wo ma mi sei akina sei wo wia akofe wo ma no enye trend wo ye brand funny face wo ye brand ensuesua omo aka ni bi ensuesua omo aka ni bi wo wanfa didi atam ana wanfa sa abasabasa ye no ene be ye star wo ye star ana afei no bosompem ne yi Charles mo director Charles mo na omo tete wo no omo angrumi with this attitude hunu se nya aduro ana wo de ye wadwuma me ben o hunu se nya aduro ma ye several interviews so me se me hunu se funny face nya aduro pen fans asem enti se nya aduro na ade ye adwuma de akan hunu se enipa ebu a wo de be ma nipa respect ade be ma fans nti na ma wo da so ye funny face ti nkomo ne na hye ne so wo na mesua wa me nso mitimi nam ba bia na me de respect ama fans enti se na wo ya ade na nya funny face me Salinko I have to tell you unru ba bia forget it sabe da bia wutimi ya ade enye enso na nya me sa de wa adoma sa abro
Yebehu ana brand we asa abe sign no we ye de enye na we abe sign no funny da bia abe nda kope afi omo wo so omo sign no nyina na omo atwa so na hon konkon na wo de ade pabre wo no nso ne bu afu no wa stay back emfa hon toto omo tan internet so ye onya e so me edidi atam emu Ghana no emfa hon toto omo nye ho na ofri buy enye ho na ofri buy se shata wallet mi yo nya ye so me wo internet so ekeka na asem yi no hete a enye ho na free buy forget it there ne hu no omo ampanyimfo a wo no omo ho anyansafo a wo ne yete asem bi ha wa no afre Vanessa na wo didi na temo a wo saa ne ma ya wo yi empanyimfo ne kan empanyimfo atiti omo kan me so montombo fani obekodan bi wo ha wo yese Be wa wani tu ase Vanessa. Bia am de Vanessa am ne me yele de ne ba afia. Ye be control Vanessa e kire wo be sa afa wa ade a uko okuma se ko hwese wo be wo ne ade a wo de awo ama. Me Salinko ma nyina mu bia. Enka girl no sabe wo lusu no nka ache me ne me yele ne gina mu a ye je ne ba afia. Girl no esa ate wase a ene mu akwo. Tinyame adom wo ma na se ma no ye bu na atimi su na akoma nkwala ne kisi dia adwene. Funny face na fie na dwene min ka me be kunto kwa na ma wa no paya ka me kwa me bia so odomfo na na kufu ado so ka me be ku papa ma ka me ku me ne Ghana police an ka me be busa mpanyimfo be 10 sesa na wo se Ghana police ya na omo de ani die ma ya na be funny face omo abuwa wie omo bu wie ya e be ba be ka kafra ni akoka akere omo nso so omo anya ade no wo didi in general wo didi o matem ye nyesa funny face tenase na dwene 1 billion any 2 billion any 1.2 billion ni 800,000 ni 600,000 no funny face eno ni nye yedi o sika no busa ho se be ka won sa edi na he uwi aje se obi sa anso sa ma wo sika to ho ti hu so wunya nya sika ni unya break true dwene omo a omo ko omo anim ne hu se a meye de chen sa a chen omo aboy hana minyawo miminyawo fon so a mebo ma adwene a kirewo ahanso de eye da ya na bloggers wa ombe fa bia mo watie Salinko azozo Salinko aboy you listen to me guys na omo nam no obie no obeboa funny boys na omo nam no obie no a obeboa funny face boys na omo nam no I can do spirit for no omo ntime moa because we are there we no omo ntime ntu fo ma o madam from a first wife from a lifestyle Vanessa mame and then we don't say can we echina don't say can we emwa also omo tu fo enye say ye ni bi wo ye sister mu bete ba ni adwene mpanyimfo e no omo bobra ho na fe ya batan ni e hihya abrabo ni yeso wuso wa mo brace game da wo de kwa an kwan be de dem na dwirigu a na wo hihye ne kama funny face minya wa mekama adwena akire wo ahanso fa Ghana police nyame nhira mo moya de mu ni ho a asomdwe ni ho mwata de kula na enem boye hu ema obi a toto na brabo ye follow all the rules bylaws and regulations wo Ghana mamempa mwacho infri Inspector General of Command so ko funny face unya didi ayifo nyina atema police fo nyina atema first of all de na nado ato first inti kan hunu say didi atem na wudi ye no wode ye panyini pa na ato first ono ne ma command no o maye inti therefore wadama na nado dankwa kufu ado therefore wadama imagine eye comedians kakra ya boy ya ho anu menka no comedians ya boy ya ho anu imagine na me medical the first a chopa
atuna na Akufo-Addo wanim se fa yembo ne cheye kese pa yenua no wanya de na nsa na enko commander wodi na na ado so enko another commander enko ankosi commander wo patrol team ekoya omukoye saa omukodi saa dwumadie no ye pamocho pa se funny face edi atema mabia ka mu nyina ye pamocho momfa ncheye bebre na tu Ghana police mu amukwa out ne nso 7 mpreduasa muana yani emamu sere yani emamu masere na no kra na nsinya na miridi hu sese ye dwuma ya ye emu odupa che se yetumi ma obi adwendwene dane so wosere enti yesere mu nso mu hia na attitude bi koswa ye nipa munya abotrema yen na momfa yen monwa hwa ye boko na momfa yen konkoduro ebia okay funny tina okay nim tu